Puilawo ang Tibra hasteni bisdopa Tibra sarono aini klumung yafayo tini ang social media mapimuni unnotomo karonuha Lok Sabha election ba parliamentary election notie kauthiachani sanhi ang phajami maike Tripura hastewo duita ason to purbo ason bai paschim ason ake purbo asonoha chini ST ni ekta reserve seat abo purbo ason notui ang kauthiachani sanhi maphaimno maike purbo asonwo Tripura mathani candidate ba BJP ni chino Tripura mathani candidate unai chini Maharani Kirti Singh Debbarma angke Masbadi Communist Party ni bachana engkebu chini Brom Gnang Rajendra Riang maingke Purba Sonwo tungnai chini Brudo Pani Takumku Hano Payung Mampa Hugra Sagra no ang aini khabike ang kabo jau Purba Sonwo chini Maharani Kirti Singh Debbarma no nang butriye buno plaima khenai maumingke thangnai je 2 tarik wo chini Maharaj ni netritwa je kha ekot sainu kendriyo sarkar ইনকে রাজ্য সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরা বাইখিয়া কেহা এ চুক্তি ত্রিপার্টাইট একট বা ত্রিপাক্ষিক যে চুক্তি আবো চুক্তি ন চং ফুলফিল খেনি হিংখে বা দাইদি ইমপ্লিমেন্ট খেনি হিংখে চং চিনি মহারানী যে কীর্তি সিং দেববর্মা ন চং প্রাইমা খেনাই আবো এ পূর্ব ত্রিপুরা আসন তুংনাই চিনি ব্রুদ ফানি Takumko hano payung hugra jagra joto no ani khapang khakchang mabai ang kabojau nang Maharani no budriye nang play khejadi mamin khe nang joto siyo Tripura rajyo Marxbadi Communist Party rao 25 বছর শাসন খেহা abo 25 বছর শাসন khemo 1993 mai 2018 jorao Marxbadi Communist Party rao Tripura rajyo শাসন কেহা nang joto siyo 1992 ni last digeo Marxbadi Communist Party ni neta totha Kham Mukhyamantri Manik Sarkar sabo chung jodi Tripura rajyo দ্বিতীয় বার phaike Tripura o chung 125 তম সংবিধান সংশোধন বিল পাস কিয়ে এডিশন অধিক ক্ষমতারি নাই বসাবং Oke, pasapasi Tripura hastewo inner line permit roko chalu khenai sabung. Kintu khomotao phaimon porewo Marxbadi Communist Party rao kuno kisu po saya 125 তম যে সংবিধান সংশোধন বিল brang abo বিধান সভাও kaupoti saya angke inner line permit ni kauto hakchamen kau. Abo 25 বছর chin Tripura sarono Marxbadi Communist Party rao মাছে খা মানু খা বিভিন্ন ভাবে চিনি 19 দফা Tripura সারনো প্রাং বিভিন্ন ভাবে কষ্ট কলঙ্ক খা আবনি ইনসিও তাকুরো নাং যত সিও চিনি থুইথানাই চিনি ব্রহ্ম গণাং এমপি পূর্ব Tripura আসননি ব্রহ্ম গণাং বাজু বনরিয়াং বং আবজরা বং আপুকো বং এমপি উনহা বং এমপি উমো সমুয় মিজোরামনি ফাইনাই বা মিজোরামো মিজু বাইরিয়াং রাও যে দাঙ্গাও ye Tripura khai phainai chini bru do phani ba ye bungkau thebo samokroi Tripura was thaibabe abo chini Mizoram ni phainai bru rono thaibabe te man kau bungkau thebo saya bungat bo samai khamu bungpurbo Tripura ni ba purbo Tripura ason ni bung MP chini Brom Gnang thui thanai Baju Bondriang bung parliamentary ba luk parliament thangye abo chini bru rono Tripura rajyo thaibabe te manbai ebong kauthia thini samai khamu kintu bung saya bung pami sayar po biningku no febikol bai tha diu takuro nang joto siyo ebong bin parya febeha Brom Gnang Jitendra Chaudhary 40 কেন্দ্র সাবরুমনি বর্তমানি বিধায়ক বুংফ অনেক দিন
MP unaha kintu bungpho chingbru rok permanent solution ba Tripura was thaibabe tokman bo ye bungkau the the bo saya bung bungkono chukhe tungu mai bungse chung sia angke tau the khub nangku mokau abungha tau purbo Tripura asono ba sanai brom gnang je Rajendra Riang Marxbadi Communist Party ni bung apu somoyo bung MLA Kanchanpur constituency ni MLA ebong Mizoram ro by Mizoram by Riang ro je class uye je khai phemo abo Kanchanpur constituency no tongo kintu brom gnang MLA sam MLA Marxbadi Communist Party somuni je MLA chini brom gnang Rajendra Riang bini constituency wo bung MLA ung tung phose bung abo buru no Tripura raijo te man bo ye bung Bidhan Sabha o kau thiabo samokroi abon bo ye Marxbadi Communist Party no chongkha the makroi ebong Marxbadi Communist Party ni kuno bhobishot phono kroi takurao abon bo ye Marxbadi Communist Party no chongkha the ni kroi tethe nang kumo ko kha base abo jetini bro displaced people ba Mizoram ni khai phaye ro Tripura o soranathi ni jibon japon khema tungni rao brahno एकमात्र सॉल्यूशन रिहा ब Tripura हाव तोमान ब ये चिनी महाराजा प्रदुत मानिको इनके साम CM ब्रह्मग्रांग विप्लव कुमार देव इनके स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह